Ibihe byiza kuri wese ukurikiye Story House, reka nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose. Reka nshimire rero we wakoze subscribe nawe utari wayikora, reka nizere ko urasiguye kugira ngo tujye dukomeza kubana. Ngo burya Bill Gates ngo yahaye Melinda ngo miliyari zigera kuri 2 adasinya gatanya garanga arayisinya. Mu matariki y'intangiriro z'uku kwezi kwa gatanu nibwo hamenyekanye inkuru yitandukana ry'umwe mu bagabo baherwe hano kuri iyi si, Bill Gates n'umugore we Melinda Gates. Bill Gates w'imyaka 35 yakoze gatanya n'uwari umugore we bari bamaranye imyaka 27, bakaba bari bafitanye abana bagera kuri 3. Uyu muryango washinze ikigo cyitwa Get Melinda Foundation gifite agaciro gasaga miliyari 127 z'amadolari. Nubwo batandukanye ariko batangaje ko ikigo cyabo cy'ubugira neza kizakomeza gukora nkuko cyakoraga. Bwana Bill Gates ni umuherwe wa kane kuri iyi si, akaba afite imyaka 35, naho umugore we Melinda Gates akaba afite imyaka 56. Bombi bari bamaze imyaka 27 babana nk'umugabo n'umugore, gusa ntabwo byabaye byiza ko bakomezanya urugendo rw'ubuzima bari kumwe. Ibyaya makuru byamenyekanye binyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo, bombi batangaje ko bitakiri iby'ingenzi ko bakomeza kubana nk'umugabo n'umugore nyuma y'imyaka 27 babana nk'umugabo n'umugore. Mu nyandiko ya Gates na Melinda bagize bati, nyuma y'ibitekerezo by'ingenzi n'ibikorwa kubijyanye n'umubano wacu twafashe umwanzuro wo gutandukana. Nyuma y'imyaka 27 twareze abana bagatangaza, tunubaka n'ikigo cy'ubugira neza gifasha abantu mu bice bitandukanye by'isi yose mu bijyanye n'imibereho ndetse n'ibyo gutuma ubuzima buba neza. Tuzakomeza gukorana ndetse tunibukiranya umugambi w'imikorere y'ikigo cyacu cy'ubugira neza. Gusa ntabwo tuzakomeza kwizerana nk'umugabo n'umugore muri iki gihe tugiyemo. Turasaba umwanya ndetse n'ubusigire mu muryango wacu muri iki gihe tugiye kujyamo kibutare. Ibi bikimara kumenyekana, Melinda Gates yahise anatangaza ko nubwo yahanye gatanya na Bill Gates atazigera mwaka indezo yo kurera abana cyangwa andi mafaranga yari yo yose umugabo aho umugore batandukanye nkuko bisanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha abantu batekereje ko impamvu Melinda Gates avuze iba ari uko nawe afite agatubutse ku mufuka we, dore ko ngo Melinda Gates ngafite ngo nawe nga miliyari zigera kuri 73 gutyo 75 z'amadolari y'Amerika. Ijoro ryo kuwa kane w'iki cyumweru gishize, ubwo hari tariki 6, nibwo hamenyekanye andi makuru yatangaje abantu benshi cyane, avuga ko Bill Gates yahaye Melinda Gates akayabo ka miliyari zisaga 2 z'amadolari, amusaba kuba atasinya impapuro za gatanya nyamara nibyagira icyo bihindura, dore ko Melinda nakabuza yazisinye. Umunyamategeko kabuhariwe Sherry Anderson wari uhagarariye Melinda Gates mu nkiko mu gihe yasabaga gatanya na Bill Gates yaganiye n'ikinyamakuru TMZ maze ahishura uko byagenze mbere yuko aba baherwe babiri bahana gatanya. Yagize ati, Bill na Melinda bari bamaze igihe bakora kubijyanye na gatanya yabo, gusa byari bitaramenyekana mu bantu, ahubwo babimenye ku munsi bayisinyeho, ariko bari bamaze igihe babirimo. Yakomeje agira ati, ku munsi twagombaga kujya gusinya gatanya, Melinda Gates yakiriye amafaranga miliyari 2 z'amadolari Bill Gates yamwoherereje abinyujije muri kampani ye yitwa Cascade Investment RRC. Nyuma namuhamagara amusaba ko yakwisubiraho nasinye gatanya. Mbese ayo mafaranga yamuhaye yarayo gutuma Melinda ahagarika gatanya, ariko ntibyakunda kuko yari yamaze guhitamo kureka Bill Gates. Aya makuru akigera hanze, abakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye kubiteraho urwenya bavuga ko Melinda Gates ari umunyamugi, dore ko yafashe miliyari 2 zimubuza gusinya gatanya, akanga kayisinya kandi ako kayabo akakagumana. Ariko nyuma y'uko asaka aya makuru y'itandukana rya Bill Gates n'umugore we Melinda Gates, benshi batekereje ku kizaba ku mutungo, dore ko Bill Gates abarirwa kuri miliyari zigera ku 130 z'amadolari, aho ari ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'abaherwe ba mbere ku isi, akurikiwe na Jeff Bezos na Elon Musk n'umufaransa Bernard Arnault. Bill Gates na Melinda Gates bashakana mu mwaka w'1994 ntibigeze basinya amasezerano
amasezerano yitwa prenuptial agreement asinwa mbere yuko abantu basezerana imbere y'amategeko. Aya masezerano agena agaciro k'umutungo wa buri muntu ku buryo mu gihe cya gatanya cyangwa urupfu imitungo igabanwa hashingiye ku mutungo wa buri muntu, bityo ntihagire ugira ingingimira mu gihe habayeho kugabana umutungo. Kuba Bill Gates na Melinda Gates rero batarigeze basinya amasezerano, byarashobokaga ko aba bombi bamaranye imyaka 27 bashobora kugabana umutungo wabo wose nibatandukana. Gusa Melinda Gates we nk'umugore wishoboye ntiyigeze abyemera, dore ko yavuze ko nta mafaranga azamwaka. Gatanya ya Bill Gates na Melinda Gates ije nyuma yo gutandukana kwa Jeff Bezos, umukire wa mbere ku isi, na Mackenzie Bezos umwaka wa 2019. Bill na Melinda bahuye bwa mbere umwaka w'1987 ku meza nyuma y'inama yavugaga ko ubucuruzi yari yabereye i New York, umwe yicaye iruhande rw'undi. Icyo gihe Bill Gates yari umuherwe wa mbere muto ku isi, byose abikesha sosiyete y'ikoranabuhanga ya Microsoft yashinze umwaka w'1970. Mu gitabo Melinda yanditse kivuga ku buzima bwe The Moment of Rift, yavuze ko nyuma yo guhurira muri iyo nama nyuma Bill yamusabye ko basohokana ubushuti butangiriraho. Melinda yakoraga muri Microsoft ashinzwe ibikorwa by'ubucuruzi, aba bombi baza kwisanga mu rukundo maze nyuma y'imyaka 7 bamenyanye bakora ubukwe mu mwaka w'1994. Mu gitabo cya Melinda yasobanuye byinshi ku mubano we na Bill Gates, avuga ko byafashe igihe umugabo we kugira ngo afate umwanzuro wo kubana nawe kuko yari afite ubwoba bw'uko naramuka ashatse umugore hazaza ha sosiyete ye hazangirika. Gusa biza kurangira yiyemeje gushaka Melinda. Mu mwaka wa 2019 ubwo aba bombi bizizaga imyaka 25 bamaranye, mu kiganiro Melinda Gates yagiranye na Sunday Times yavuze ko umugabo wahura n'ikibazo cyo kutamenya igihe cy'akazi n'igihe cyo mu rugo. Nubwo ariko Melinda yavuze ibi, mu myaka myinshi babanye we n'umugabo we bari abantu bakorera hamwe mu gushaka icyabateza imbere, ndetse rimwe na rimwe bakagabana inshingano z'abana, dore ko ari aho Bill Gates yagiye agaragara atwaye umukobwa we ku ishuri. Bill Gates ahanye Gatanya na Melinda Gates bari bamaranye imyaka 27 babana, ndetse bafitanye abana 3 nk'uko nabivuze, harimo witwa Jennifer Gates ufite imyaka 25, umuhungu we Rory Gates ufite imyaka 21, ndetse na Phoebe Gates w'imyaka 18. Aba bose nta wavuga ko yakungukira muri Gatanya mu buryo bw'amafaranga, dore ko bose bafite agatubutse. Yaba Bill Gates atunze akayabo ka miliyari 130 z'amadolari, naho Melinda Gates akaba afite agera nawe kuri miliyari 73 z'amadolari. Ibi bikaba ari nabyo byatumye nyine abantu bavuga yuko yishoboye, ariyo mpamvu atashatse ko bagabana ngo bagabanye nyine baringanize, abe yafata 1/2 na Bill Gates afata 1/2, ndetse iyo biramuka bibaye Bill Gates yari bwisange ku mwanya wa 17 babaherwe ku isi avuye ku mwanya wa 4. Ngayo nguko rero nguko Bill Gates ahanye Gatanya n'umugore we Melinda Gates, maze Melinda akanga ko bagabana, akavuga yuko atazigera na mwaka amafaranga yariyo yose y'indezo atangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone abantu bakaba bakomeje kuvuga ati Melinda Gates rwose no munyamugi, dore ko abonye miliyari zisaga 2 z'amadolari ya Amerika z'akamamo, aho Bill Gates yari yaramusabye ko yareka gusinya Gatanya undi arayisinya, ngo dore ko yararambiwe kubana na Bill Gates. Ngiye nguko rero ngirigitandukana rya Bill Gates na Melinda Gates abaherwe hano kuri iyi si. Ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Njye na Lidiane Mahirwe.